sugar na kaslem jong unongsan hima. Haka jing em jong ki brio ki jing bat ki jing yale ki kelalong tang ki jing sneng jing kerau henry ki kelalong ru kum ki tin ai men sim ya uni ka brio bakin tor sha prang bat thom ni ki jing bat ki jing yale bakin la ban khen ya uso u baki ang not ban khen ba nam serang rudi ding do brio tra jong ka company ka basna bat penmi ya ki muslim musla ya ki bala tip kum nongrem ulia thu bola sedang ni ke kam jong un ningkong ha ke kamera ke barit bha henry daileng ba ka jing treshitom bar ka jing thrang ba un sala ban nang yai keu bat ong ba ka ni ka dei ha ka sin ka ningkong ba un di bat pen inam ni ki mar jong u shabar ka meghalaya habayo banyak keren ba nam serang ha ka ngis dang jong ka yo pen inam ya ka bala tip kum ka World Food India arjar arpusau kabala penlong dengan Ministry of Food Processing Industries ke Sarkar India kabala sedang ha khat khandai tarik unailor arjar arpusau bat kaban kut ha ka arpu artarik ha Bharat Mandapam New Delhi ulaong baka jing ai kerteng jong u ki mar ki ba ulasna bat penmi da ka kerteng ki nongrep kadai kum shibenta ban ai burom ki nongrep ki bala treshitom bat penmi ki marep jong ki ne ka benta upai ba uba nam serang una pen pauru i kejing sungo kemen ber kejing ai kublai ka tanat food processing kabala plilat plilenti ki nong sengkam la jong bakin dan benta ha ka teka yo pen inam ka ba he bha hapo ka ri India ban pen inam ki mar jong ki habakeli la ulayo jingerap nangno uba nam serang ulaya tho bo klem yo jingerap satya nangno ru henry ula penlot hinaladi bat ula shushim da karam ban pentelon ya ki kam ki ba shakhman ulaya thoru bahagi ni arbanai ki bansawan unsa plepat saya ka wei ke dukan ke badi bat bu ki mar ki babun jaj ki balashna bat penmi na po ke jela ke badan ha sora ya ke bala ai kerteng ke souvenir shop bat ong balingba kani kan long ru kem kalat ai kam ai jam ki wei pat ki samla ki bakerdu kam kerdu jam Keteng jonga ni ba nam serang rudi ding do ka company jonga ketika mina ik spice ini ai nongrep ini ta firm nongrep tadi nam tahu ni ai burom ni ki nongrep ki ba ni ya ki cek tu tau nang ba lam ki ya yo ni products pangidi gede ha ini spices kita ini sungai ka dong ini songaret lat cardamom
Kembangkan ni ka exhibition tinggal ay kule ya ka department no, apply platform ini bagi participate in the exhibition because it's a major exhibition. Bagi only food processing. Kritik nangkong government department food processing maka lapanai lat community entrepreneurs ka barang sedang menjual showcase community international exhibition kita ya. Production launch recently long rep. Di dan sekolah ke showroom po sora, sekolah souvenir shop. Di kecimut yung souvenir shop ang hindi all the goods which are made in Meghalaya. Like spices, like craft, and souvenir, any items. They will be launching in another 2 months. Kang baga ni ka channel yung pinila ng university viewers kung support ng local entrepreneurs mo yung lot. Yung laki jong hijat ka ay kami kiwiro jo. Class dan Ngalaman ako yung business printing line more than 8 years. Kani nga just start recently. Maba bunsin ni ka haka steam jong hi bon ki entrepreneurs kadang tuna ba kani ang supply. Kaya nga specialize in printing and designing. Plus kita laki jong manufacturing unit. Di ngai iba naka-outlet, naka-response bang iyo mga food of products. Baka kam na biyang ka packaging kam lang presentable. Kam tourist kibawan na maro kam na biyang taga-response. So with that intention in mind, yung sedang yung packaging na jong, processing unit. Yung takat bawan nilo ki visitors, the official from different departments, government, etc. Ila aja nilo ba, ada si entrepreneurs balik-balik mengir nilalaban din packaging ko ano apa berkin ko major brands who are in the same industry. This is my second business, second startup. So when did you start this? This is about this year only, 3-4 months back. Tinggal snack factory po mulai. It's a 6-floor factory, concentrating on the packaging and other products. We'll be launching soon. I think it's I press release on the media. So This is the first exhibition, incidentally, but new opportunity bang in showcase akan exhibition. Yan ang ningilay. Even this is the first day. Football kadang duna, makibawan kan ini visitor akan store pavilion jungi, street jungi. It's quite a good response, even though it's just half day. So we look forward for a huge footfall in the coming days to come. So Kung iya kata ti kung ni batray kam na jong tingim don po taman siyang tax teng taro. Namarba lada piplet jemut akan no kami no. Ban sedang taga niru ni match pun di jingi por sedang non mayarap. Ti lada pidon kata ka passion because nobody can be an entrepreneur. Ada pidon kata ka passionate mind em. Lada ka jing tang man yang halak jong kijak ilok halak jong kijak. Ti pinom la ay ban po sing sing. May habi siya kijingi ki babuon pinya kando. Kalau tak suki kiyo. Nga sedang na ko yung business ka barit from one room, I have a 6-floor factory. This is just one vertical. We have 8 more verticals, 8 more units are coming up in the next 6 months. So this is just platform we are concentrating in the food sector as of now. Apart from this, for the other products things in mind press release, but in here I'm promote the branch. It's a brand name of the Meghalaya government. No. The word number means farmer. This is just few products that we are launching now. So more products are coming on the way. So like I said, like I mentioned from our lunch, ang ginagsa factory from Malay. It's a 6-floor factory. So local product na kung yung hirap sa connection na doon. More products will be there. So in the next 6 months, we'll be launching a variety of items. Sige, we judge production. Naman pa kanina ka food related exhibition tingwala food related. Tingin sa nag-associate product Kertem janga dari kulda talang senang janga dari na senang kebahab Laskin Block West Hill District. Nentang awan kami aman di produk pengasna dari kumki well apple ki support kasih bagi so ki amla kandi bagi jinjar kandi bagi acar sok han bagi sani ki ong ki sok sama ki sok muluk kasih bagi dia merdok ki rice tea ba entah ada kamera pun ada ki kandi jinjar kandi jual apa Perjang kini ki mar.
Iya gini kita sang haki keran. Simbasan peperan ngadi beki san pel peka sispa kan hati sispa. Seperti kini gima tengah di dang hajwai hasilong ru kam da bai pun ni dang tiap indian ta dang hajwai bat hasilong ru dia ter. Iya dia udah pada kayak kuat. Tik up the no. Mentua ngalek mahweng menta tengi yelek bet berok sini untuk operasi parah. Ngi bet kaying don kaying bagi kita pensna kepang pan chat yaki acar bat ki kandis. Kanungot pibo nong tre. Menta ngi dodang lain mo. Ipara janga bat ipara si parah. Tila kanus nem pila tre yang nakakam. Nadu kejakan peran. Pio jingerap ina ka sarkar. Ya jingerap melu melahi kumba di eye training lu gede ke jingerap di kan eye certificate berarti harapan kumno ban pakai jing ya gimas berarti di Q siang lu kirap hina di desin lu kirap dan agawa produksi lu kirap di skim tu ya jingerap ni tambah dokter empat biang ni nang kuat jingerap nama pun jingerap de kumba yaki yeu ru gedang dunar haga yeu na kuat hi ke sorta dang bet bat mi yeri di food processing bani islam ni menyerap di iki jingerap ka tentang pun na kuat ban ong ni ya kumba bet menta baka pete menta kumba mekalanya jangi dan pun kijing kedukam jam na tentu iki para senong para tau tengah badia bihan para kuwei ke kalian berkuwei kan tentu ki ban mundai ban lek ran kan tre keno kuno kam hap tre baik kamar kene ke tikre du kulang ke cinirap at kucan ke ying sem kumbang anong menta kon mensuanga ndot kam don jam menta ngatre hakene ngabun kang hayo tikre ter yo cinirap ying sem punta iki ying sem iki kun di dengan tentu ya baru di kun samla bat di mungkin senrang ro mungkin banyak banyak kre bat no kono kam haplet bat cuman ba dai kecing pada kecing tiu jengah mungkin banyak banyak let bat cepat no kono kata don gina kono cing ero buat snew ni kata let bat cepat